Mitamoni ya Athiani FM, the official regional Kamba radio station. Kila mundu ena attention to na rusibodi ni mukuli ndio mundu wandie se. Bali na wandie zene teleto taku. Ini bagendo kama kwanda ukutaya muidu kesi atu ili kandi ni wa topic ya mnano. Wa mwende langu yetu enda umana rights siyaku haki siyaku weta mudhukumi. Mbewa IBC nzamela yungamiwe ni bwana Chebukati kutangasa musindi wa kibila kicha president kila tete limit neziyo ndeku marako nangura wakele kila mundu inda TV ne no sindete yangai yuwe baile ondowe bati mbewa IBC yatangase musindi wa kibila kicha president kilana kuya kinyanganyiro kikali kikati wa mundu Raila Odinga na mundu kwetwa Ruto. Omwagati wo uwene kanani wakwetyecha president. Kini wajakoya yo na hopes by the way. Yo na hopes manozu. Indi manyaka nati no nginya pay attention kwa maona nyo kwa the science more than updates ila tukunenga more than updates ila sio na ndino wa TV maona nyo nita nini sengi betu to watu mama kai aele mundu Ruto mundu Raila aingi betu to watu you know sisi maona nyo na kwa ngeleka ni kindu chambe intelligence no ngina maete bamwe kana makolani reports ya kuma kwa IBC na mayetha matabetu musindi no nyona panji mwesi mayenda mama nyete musindi no itina wa kugather report kuma kwa IBC mama nye musindi no then my analyze report yesu and hand it over to the current president usune bwana Uhuru Muigai Kenyatta anewe report ino ya mina ku analyze wa ya toba mwina ya analyze wa inengane ku president with possible effects you know wa undo public data ene to respond na security risk ila itonya hivi hapo then president ukumanye via all security agencies na aimaya on high alert kiyo la tangazo by the way kiyo tangazo tena cha MCA sorry kwa tongo imaito tena cha MCA ukana cha mutumia andwa this one is too hot and then yeah gatatunikana the security agencies make inform the winning candidate ula kwida sindite kibela kicha president nake okay amanyevywe ewe agwe katanu takune wewe asinde cha kibela kicha president na inde my deploy heavy security kondo akumunenga usese the incoming president ulande the winner na kuma bubu maisio kama inform the losing candidate ula wasindwa nitina wasindwa yetina yue konota tie eni woka namba ile na kuwa kaitatu manewe on a more heavy security kusisia moves siake kusisia moves siatina nondo wasindwa na action iyoswa in the timely manner possible sisi asiendo isume dugezi yani weche bugati ndio ngilo wa dotangasie asindi madesi na no lo sindete musindwa atesi kanani wo sindete enona then maundu ao ndema mina kuputwa in place ya ulo sindete atabua when all is set and done family ando mamusi the family no ya baba kubi unity na ana muse na siana you know asua na mudenge mayoka na mo matabwe family ya president elect na mo ona till lazima weda matu lakini maeneo security yani they'll be secured na in the IBC Pamwenala ma family ya ula utina bikesi akura utina osakibila ki namo mainewa security mayiwa bandu bena usubyo mainewa usubyo la usese ula wailete nika naende IBC yikwate kanaine wa mwanya wa ku-update results na yitangase chao musindi kuma bubu ithe taenende ideta public tuisoma ni ya oma mwisyo by the way tuisoma tiako tinda tiyati ya kundi ni ya social media aga Facebook nilika na account mbingi ukona hii update nganyede 50 mbingi ni fake accounts
account mingo ngona yi update you mbingi ni fake tafadhali take ati ya mavo ma social media there say no na ngani andikite na tu screenshot ituma kwa ne group ni hapana hiyo sasa yituma twether na emotions tofauti na mbili hiyo one kwa candidate la kwa niona atana iki watawosindite let's wait ilika na itata public itata kwithi ya tema muthia kumanya when everything is put in place una kuya CS ya mono the signs more than TV, more than hizo ya utangazi. Yes, sisi ya maona niyo. A lot is happening in the back than the front end. Yes. Na kwa unika na bado atongwe ni maende na ubika ba bombers of Kenya, rozi ya diplomats, bado maende na ubika. Yani, kuna vile tu, na isu siyo ande tuetelete temanye, ya musindi, no. Let's wait. Oi. Now, neta watina kiendwa musembi